Pangumurkan mobil sport aing 2 pintu. Hadirkan. Hadirkan. Hadirkan anak, umurkan. Emang mana gablok mobil sport? Lah kau tengok nanti mobil sport aing kedatang. Mana? Alhamdulillah urang teh ada ngonten. Yang urang teh pandi belikeun ku aing teh kena mobil sport 2 pintu. Mobil naon ngaranna? Mobil luar negeri. Mantap pokoknya mah 2 pintu. Balik gitu. Bener lah. Aing kos artis nasional wae. Emang gede ladang konten mana? Ya alhamdulillah. Tepan eta buktina kabeli mobil sport urang. Mana itu? Engke kena dipundurkeun tuh ku si Nendi. Tah, mobil aing. Mana setir Mobil leutik? sport 2 pintu. Warna naon? Nah, hidung tah. Mana? Mantapan. Naon? Iya. Oh, iya mobil sport ya. Oh, 2 pintu sih 2 pintu. Iya malain mobil. Senjata tuh. Goblok kamu bodoh ka aing. Buya. Ngomong anjing. Mobilnya berat. Mobil sprot anjing. Mobil sport